The Empanada Festival 2024 Ritual Showdown in Batac City is a powerful celebration of Ilocano culture and the beloved empanada, blending tradition, artistry, and storytelling into an unforgettable spectacle. This much-anticipated event brings together the best performers from various groups, each showcasing their creativity and passion through intricate rituals that honor the empanada as a symbol of local pride and heritage. Each contingent presents a narrative that highlights the history, preparation, and cultural significance of the empanada. The performances are a dynamic fusion of dance, music, and theater, with movements inspired by traditional practices like planting rice, harvesting vegetables, and crafting empanadas. The performers' colorful costumes, often reflecting the bright orange hue of the empanada crust, enhance the visual appeal, while props such as oversized empanadas, cooking utensils, and representations of key ingredients like papaya, eggs, and longanisa add thematic depth. The Ritual Showdown is more than just a dance competition, it is a storytelling medium that conveys deeper messages of gratitude, unity, and resilience. Many groups incorporate Ilocano traditions, values, and prayers into their routines, emphasizing the empanada not just as a food but as a cultural icon that connects generations. Judges evaluate the performances based on creativity, cultural authenticity, synchronization, and overall impact, with participants vying for the honor of being crowned the champion of this prestigious event. The competition is fierce but friendly, reflecting the spirit of camaraderie that defines the festival. The Empanada Festival 2024 Ritual Showdown is a vibrant display of Batac City's pride and its heritage. It brings to life the stories and traditions that make the empanada more than a culinary delight. It's a symbol of identity, community, and the enduring Ilocano spirit.
Love, 4 times. Jack, 6 times. 10 times. Diamond, double. Heart, 4 times. Diamond, love, 6 times. 10 times. Queen, love, 10 times. King, 10 times. Lucky, 6 times. Diamond, 10 times. King, 10 times. From Nabayu, Abagay, Kanti at swerte to make it color orange. Sa mundo'y masawen, masalidlidin sa mubin natin. Marunot ay balatong nga nagpablad, na puros widayat, na ibilag nga nasayat. O diba nagmayat? And then the papaya, ay green
pakawanan at pakadaak saan nga gapunga saan ka kayat. Nagdikat inlang sa mga itidak kila problemak. Tumalawak na ikarik tibagik nagsubliak. Lando. Sanat ka nagsublita iti napalakas. Intabuyaen lagi dinaalas kan napintas. Kanintarig na enda sa kan ragsak. Adag ito'y lagi dinasken asumantak. Dear Manong Neni, Batac, forgive me please. I forgive you, Lando. Empanada di Batac, sirati pagpanangkel mi, bunga tiligas ken banlugni. Empanada di Batac, isip pagindin na magan, pasahigay gayawan di Batac. Ito'y di fiesta, empanada, nakayet ang fiesta, empanada. Pwede sa amin na umini, ang amibunan na, hindi na kaya, hindi na rasa, pwede fiesta, empanada. de Nalalatak at tagabatak, tagtaudan na imasamatan. Empanada at pangawagda, narway nga magsapulan. Mayroon man ito'y empanada ako, gumatang kayo! Gumatang tayo ti empanada, nga bigat fiesta. Sa dinuman nga ilit pakadanunan, empanada ti kamrunaan. Rempeng nga ingkay maramanan, tuy empanada ti Batac. Nanang, nga ni maaprobaran tayo pinagubrak banlasiw taawen, gamkurang pa'y ti umnong ko. Di ka madanagan anak ko. Umadan ni man ti fiestan ti sabali nga ili. Fiestan ti Nueva Era. Isuong mo nata nga papanan.
no mabukelta ti ururnungen ta. When anak ko, na deto'y umay abulan, ag fiesta man lawagin, iso nga ijay man titurungentan. Nakaadutang man itan, imbaglangin ta na imas to'y lako ta nga empanadan. Ayan na sumaruno nga paglakwan tananang. Itapaway, intaagla ko intun fiesta guling-guling. Nanang, nagragsak gayang fiesta ti paway, ken adubasit na lakwan ta nanang. Isungarod anak ko, yung daksang gasat na isumaudi nga ag fiestan. Wen nga rod nanang, kasanuta nga tapay mo urnong ti kasapulak nga gatad. Narigat unay, tibiyag ni amang manggen. Katoy kudilmi, pagtusulan ti barati ini. Patpatgek nga Batakenyo, kaya't kulang ipakaam mo nga isubli tayo ti Empanada Festival iti bulan ti Hunyo. Itisan ipangutay banaton kang papaya. Ipitak utay itlog ang ipensayang letilong ganisa. Ikalap timon, ipastara. Sama ipisong iti ang korboret na mantika. Empanada! Daytoy ti fiesta, empanada nangayet a fiesta. Empanada naragsak amin nga umili amang rumba. Daytoy a fiesta, empanada nangayet a fiesta. Empanada lakwan ayat amin nga umili amang rumba. Nanang, aduman na lakwan ta nga empanadan. Jak sapay lang agab abroad ta tulungan kapelang to'y empanadaan. Maragsakan nak nukasta anak ko. Daytoy ti fiesta, empanada nangayet a fiesta. Empanada naragsak amin nga umili amang rumba. Ti fiesta, empanada.
Alaigi akon at tuyara pa apon nalpas dirigrig akon anyan naragsak nagragsak nagadumit gayam ti mabayadan. Nanang, daytoy amin ti bayadak para iti pinagturpos ko. Ay anak ko, pangalaan ka nga tatikas na kadaklagatan. Adad tuye, may ayam na naidumduma. Manaba, inaiduma-duma ang paparevyo. May kaditoy, the Riddle Show. Mayat saya, inagpadasan, para kinanak ko. Game show among Ed Raksak, game show among Ed Ada. Welcome to the Riddle Show. Let's welcome our game master, Becky Khan. May sanga ina, umay na ipadas tigasat na. Our player, Manang Velez! Player, get ready. Sumbatan iti gusto, may kaniti papremyo. Let's start riddle number 1. Awan tawa, kinritaw ko, himadaa, kunek balay ko. Aniya? Itlog! Correct! Dahil tayo itlog, tayo pupok ko ang manok. Naman ko nilalang sa kaya mga ko. Ay ating langayat, tuwing kamaramanan. Titang ating panada ni itlog, Let's continue. Riddle number 2. Abong ni Maria, napalikaw-kawan iti botelya. Aniya dayta? Papaya? Naalam na unay. Ay, papaya ay nakinanggangon. Sinong itay parbangon. Nagnanayan, ang dagat na din. Naknutay empanada, nagmayot, tagal-galan. Ituloy taypay. Riddle number 3. Pabladem tapukel, buksit mo bumukel. Aniya bukel dayta? Ay, nakat, balatong! Eso! Ay, balatong nga ingat lang sa na. Di na puras ko itayag sa pa. Ilat pinamlat ko ika. Ilaw kong to iti ang panada. Agtul-tuloy agasan. Itayon iti riddle number 4. Magmad na ni inam, sang-sangitam. Aniya kanukwa? Aso! Wrong, darling. Burias, ti gusto asumba. Last question. Masumbatan nga ta ti gusto ni Belen? We'll see when we return. O anak ko, napatawag ka. Nanang, masapul ka no agbayaden para ti panagturpos ko. Wen anak ko. Ala, siyak ti bahala. Ilalaing mo nga ron dita, nanang. And we are back with our last question. Riddle number 5. Lusag paminsan at induga. Mabalintay ang magudwa-gudwaak. Kinagaya mong agtik-aba. Aniyak nga ron.
Longganisa? Correct! Cowboy ko, nanalok meg, inggit po daw, inggit dagsen. Isuntot at balin, alam kang isa, papaymas di empanada. Anak ko, kita ang dagitin ng abaka. Agluto tang arot di empanada, nanang. Nagkimas, nanang! Sakto, anak ko. Intagla ko di ili kat piyastan. Tapnod na pagbayatan, di pa nagtupos mo? Agyaman at nanang, ay ayaten ka. Basta para keng ka, anak ko. ipapakain ko? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Anong ipapakain ko? Mother, leave it to me. Ka Kelvin, awatin ka din ni Aiza, akas busy ti pusong. Si ka Aiza, awatin ka din ni Kelvin, akas busy ti pusong.
nga bisungen, itinopya. Mother, empanada is made with special balatong, papaya, itlog, and longganisa, wrapped in a golden, crispy crust packed with vitamins, antioxidants, antibiotics, anti-inflammatory, and ultimate show-stopping, beauty-enhancing ginkgo biloba E. Gusto mo yon? Gusto ko yon! Lalpas ka no kasaren! Umaydan! Anus kaget ken laing ngamang anay dumduma awan umasping ragsak tibiyag in kamaparasan ayat ti umiliin kamaramanan intay ikanta empanada intay isala empanada napnuan ragsak amin nga umili amang rambak ti fiesta empanada ti Batac day tati pagpanakel ni bunga ti rigat ken manugmi empanada ti Batac isip pagbinding na magan pakaiday dayawan ti Batac daytoy ti fiesta empanada ngayena fiesta empanada agkay kay sa amin nga umili amang ibon nanag itinadayag ken kinarambak daytoy a fiesta empanada.
dalpon, itay parbangon, napkan ayat, punto agagaden, taputay empanada naglayat, o galgalen. Ay bibito, ko amalo, nakantanin na lang sa mayamang ko. Ay ading nagmayat, tuwing kamarapalan. Chuping itim pa na nakima at yunap. Tay baboy ko, ay halupek, inggit daw, inggit dagsen. Tison pagbalin, anong ganisa, ang malimas ni Empanada. Ay manong amot ko itay kaapit na gagas. Magilingin ket madimi gagaras. Kaya sakit di mangkulot, ay di kamasa amang bugot ni Empanada. Kay tuloy di fiesta, empanada nueva fiesta, empanada nagagsa, aming na uniliyaman na mo. Kay tuloy di fiesta, empanada nueva fiesta, empanada nagagaya, aming na uniliyaman na mo. Kay tuloy di fiesta, empanada nueva fiesta, empanada nagagaya, aming na uniliyaman na mo. Di fiesta, empanada. Ano kaya yung pagkain iyon? Akin lang ipinta para di ko makalimutan.
panaginipan ko. Ate, anong tawag sa pagkain ito? Ay, ito ang famous empanada ng Batac City. Ito ang pinakamasarap na empanada. At ito rin ang hinahanap at pinipilaan dito sa Batac City. Grabe! Amoy pa lang masarap na! Ate, pwede mo ba akong turuan magluto nitong empanada? At kung ano-ano ang mga sangkap nito? Oh, sure! Una, ang munggo. Hugasan ito at ilingin. Sunod naman ang papaya. Dapat hindi hinog. Balatan ito, linisin at gadgarin. Next, kumuha tayo ng itlog ng manok. Make sure hindi bulok. We're almost finished. Let's make longganisa. Lastly, the harina for the pinais. Let's make the empanada. Nagtaon itianos kaget kenlaing naman anay dumduma awan umaspin ragsak tibiyating kamapadasan ayat ti umiliin kamaramanan intay ikanta empanada intay isana empanada tatuang ragsak amin nga umili amang ramba di fiesta empanada ti Batac belat pagpampan na kelmi bunga tiligan ken balugmi empanada ti Batac isu pagingin na magat pagkaiday day rawan ti Batac daytoy ti fiesta empanada nayeta fiesta empanada at kay sa amin na umili ang mangibon na nam iti kadayan ken kilaran pa daytoy nga fiesta empanada. Empanada ti Batac belat pagpampan na kelmi bunga tiligan ken balugmi empanada ti Batac isu pagingin na magat pagkaiday day rawan ti Batac daytoy ti fiesta empanada nayeta fiesta empanada at kay sa amin na umili ang mangibon na nam iti kadayan ken kilaran pa daytoy nga fiesta empanada. Aguray ka man. Isarak man pa'y lang det yung paglakwak ti empanada. Tainak man ipadas ti gasat ko akas kung makanta. Naimbag arabi madam. Shock ni Madonna. Umayak man nag-apply akas singer to yung resto bar mo. Ala, kitakman nga rod na itultulin mo nga talentong. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, nang tayo'y muling nagkita. Naimbag na rabi manager. Shock ni Madonna. Nadamag ko nga agal-ala ka kano ti para kantang dito yung
resto bar mo, sir. Ay gwen, balasang ko. Alagkanta ka nga rudan. Okay, bilis ng iyong patatim. Pagalis mo'y sadyang kay bilis din. Tulog akong ikaw ang kapiling. Ngunit walang talang ako'y gumising. Bilis ng iyong patatim. Pagalis mo'y sadyang kay bilis din. Madonna, nagtatalo mit customer stand balasang ko. Kasla madingamin dati boses mo. Kasano ba yan? Di ka di isarak dahito nga business kon. Wait, manager. Aguri kat ay panunutak no kasano nga umadaulit iti customer ta, manager. Manager, ramanam dayto itaigiddan ko aglako ti empanadang agkangkantaak. Sigurado, magustuhan da. Ay, nagimas man Madonna. Kasano pinaglutom? Kadwa anak makitsenda manager. Iyunakit balatong. Laukan tapay ti papaya. Intapay di pagkatangan ti itlog. Nayunag tatilong ganisa tatlo special. Ket maudi, ket tay belay, isut ka papatgan. Intan agluton manager. Daging dinamag nga lugar tay nga syudad ti Batac. Para ti ako aming dekalidad. Agay kay sa tingarot, mangiwaragawat. Home of creators ka itong mga komunidad. 1, 2, 3, 4. Syudad ti Batac, natalge, narambak. Syudad ti Batac, daitan kay arapaan. Ading, interviewin ka man lang da i-feature ka ti TV show me. Perfect! Ladies and gentlemen, our Empanada Queen, Madonna!